zertan datzan gaurko froga. Mesedez talde txuria, urren ez urren hemendikan, aruntz begira, txalo bero bat talde txuria bentzat. Urren ez urren talde zuria, mesedez hango izkinatik, hango izkinatik talde urdina, txalo bero bat, talde urdina bentzat. Bitartean, komentzatu duzu eta beratzen dira bitartean, ertio taldean belaunaldiz diritako jendez osatuta daudela, taldeak, izkutu pizkoa taldeak, bueno, eta handik talde beltza, aurrera, txalo bero bat talde beltza bentzat ere bat. ¡Vamos, Toni! ¡Vamos, vamos! Eta epaile moduan izango ditugu talde txuriarekin Imanol, talde urdinarekin Irati eta talde beltzarekin Marin, txalo bero bat beraientzako ere bat. Bueno, prueba, la ronca, la apuesta. Os voy a explicar un poquito la ronca de este año, zeintzu diren egin beharreko lana, los trabajos a realizar. Hola, tinta variar. Hemen duzuen lokotxa biltzeta, 15 lokotxas, recogida de 15 mazorcas, gero txingak 2 errelebo, egingo ditugu, gero sakularia 3 errelebotan, 3 vueltas al circuito de Sakularis, carrera de contrabandista, el korrikalari realizará 3 vueltas al circuito, irugira, seguida, quizá proba hemen, gurpilekin, 200 kilos de carga, 2 pertsonen artean arrastrarán durante ir y volver, una plaza, ir y volver, cada serie, eta bukatzeko harpanan, tronzan, 2 korte. Hori, 3 alditan, ¿vale? Serán 3 series y veremos si los beltzas, los urdinas o los txuris zeintzu irabazten duen. Azken apostuak egiteko 2 minuto, txalo baro bat, zea, partertzailentzat, eta segidan hasiko gara. Jarri argazki bat egiteko hemen, 3 taldeak. No tiene un iPhone. Venga, lehenengo beltza, ¿No teníais iPhone argazkia. vosotros? Ah, bueno, que saquen, si tienen... Ahí con el cámara. Yo creo que soy imparcial, pero es mentira. Bueno, meteros un poquitín más aquí para que me quede aquí la sombra. Un poquitín más aquí. Ay, perfecto. Venga, va. Ahora echaros unas risas que luego no vais a poder, ¿eh? Bueno, últimas apuestas, casi 400 apuestas, momentu honetan, eta ber, lortzen dugun kasi hori gainditzea. Ea 400era iristen garen, 400 azken 5 apuestas, minutuak, hemen badago jendea apostutan, oraintxe bertan, futbolari famatu bat dago hemen apostua egiten, edo hori zioten garai batean, eta 400 inguru. Venga, animatu! ¡Venga, hombre! Verás, séame tu outfit, séame tu... Begira, hemen daude bi aurretik apostu egin dutela urdinen alde eta badatoz beste apostu bat egitera. Van a hacer otra apuesta más, habían apostado por equipo azul eta pixka bat ikusita aurkezpena, Martxelo! Mendibilek bere kabalak egin ditu eta ez ditu gauzako soarri, osea que bueno, ikusiko. Bueno, animatu, bagoa segidoa, 5 minutotan bagoa. O a la zona de tronchar.
Es en directo. Bueno, Se queda luego para tenerlo grabado como ya se ha cerrado. Es un directo en YouTube. Estoy grabando en directo en YouTube y luego se queda guardado una hora y pico y se queda como para guardar para toda la vida, ¿sabes? A ver, kirolari guztia, zuen tokietan. Gómez, Corray. A ver, txiketakoak. Clarividencia. Clarividencia. Eltzakan, Elika, Aitor. A ver, talde txurik txiketan, nori minikoan, Jute. Vale, arrasto hautxe duzue. Mari. Alaia kenduko dugu, tokia usteko. A ver. Gauza bat, a ver, kirolarientzako. Gauza garrantzitsu bat kirolarientzat. Mesedez. Bai. Txokoak, pivoteak, egon behar zate, taldeko jendea tenéis que estar en el interior. Bai, barruan. Dejar demora guztian zirkuitoa libre. Ados. Hor, sakulariak eta korrikalariak. Hemen ere bai. Eta hemen txingetan eta ibiltzen zaretenak ere kontuz atzeko aldetik, lasterka pastuko dira. Bueno, a ver, kronoak, epaiak, a ver, Imanol, Marin, Irati. Sí, no. Kontuz, hori da, hilbide guztiak garbi. Bueno, a ver, kirolariak denak prest. Bai. A ver, Marín y Irati, ¿dónde andan? ¿A Marín? Hor dago Marin, Irati dagoan, A ver, eta Imanolan. Irati, Urdinarekin, Marin, Beltzarekin, Imanol Txuriarekin. Bueno, azalduko dut, hasi baino den, 3 epaile daude, Hay 3 jueces, 1 por equipo. En cuanto comencemos la prueba, le darán al crono y el tiempo del equipo vencedor será el vencedor de la apuesta. Apostuaren irabazlea, 2. Orduan, besterik gabe publikoari eskatu, animatzeko kirolari guztiak eta disfrutatu ezazue. A disfrutar. Kirolariak prest, 1, 2, 3. Emeki, 3 serie dira, son 3 series. Hori da, zierreko orain bildu beharra. Hay que dosificar. Eta hortxe lanean, tita. Oroitu zaitezte, kirolariak ura eraten, hor baduzue ura. Bueno, a ver, Moradas, vamos a ver cómo va el tema. Bastante a la par, Paretxu irutaldea. Hortxe Asier. Qué buena, Paco. Patito, orain pixkat ez dutzen. Iñaki hortxe pixkat ez dutzen bukaera aldera. Adi epaiei, mesedez, kirolariak. Epaiaren baimena, Irati, hortxe. Bukatu behar du. Hortxe, Baboa Laitz, 25 kiloko txingekin. 25 kilos en cada mano, cada brazo. Hortxe Alaitz, plaza bat. Hemen txegarazi, tope hasi da. Bat, hortxe Joseba Kibauer. Hemen Alaitz 3garrena dator eta hortxe relebo Aitorrek hartuko du. Bizkordo Aitor, bizkor, hemen txe relebo bai. Endika martxa. Eta Jun ere bai. Endika ziztu bezala. Hortxe, urdinak aurretik asu sakuetan, ojo en las esquinas, ojo. Hori da, circuitoa libre. Kontuz errelebotan, kontuz hor.
Vale, ¡Vamos, Kiko! Ánimo, gorro, lasai, venga. Hortxe berango lugori. Hortxe, lasai, gorro, lasai. Lugo txapela eta guztiz. Hortxe. Venga, eman. Adi epaiei, korrikalariak, adi epaiei. Venga, Joan! Hortxe irugarrena Joar Resakuarekin, plaza ere bai txurian. Eta Joseba, beltzekin. Azken bira, última vuelta para los equipos con los sacos y pasaremos a las 3 vueltas de los korrikalaris. ¡Dale plaza! Hortxe urdinak, badoa behi. Dei. Pizkota aurretik. Equipo azul por delante, el negro, Eaintxe bertan bentza. Eta Martxelo txuriekin, denbora estutu nahian. Hortxe. Venga, publiko animatu, ¡Venga, Marcelo! Hori da, hiru bira. Venga, circuitoa libre. Hori da. Ari epaileak adi, eta kirolariak. Gizaproban, adi epailei. Badoa, Martxelo. Azken biran. Zeinek nor baino nor. Hogei jakituko du lehenizikoz. Hortxe hogei. Badoaz, Gizaproban, dela zeta joki. Eta baita Lerroni eta Tximare eta Alain eta Andoni. Urtila, epailoak adi, gure ematikoa, gure torri. Ari tronzonako, atentos a la trompa, Ricardo. Ojo, mira. ¡Venga, Chino! ¡Gogor, a la vez! ¡Batera! ¡Venga, Iker! Eta ura, mesedez. A ver, arrastrerako Gizaproa, ura. Venga, bentsen ditugu harpanak. Bide bati eman beharrekoak. Hementxe Miren eta Iker. Bukatu bat dute. Hori da. Oso bukide bat. Venga, publiko animatu. ¡Opa, Usue, venga, va! Bide bati. Bueno, lehenengo seria, bukatzen dagoa, la primera serie, terminará con el segundo corte de Arpana, bigarren ebakiarekin eta berriro, Lokotxetara etorriko gara, volveremos a la Lokotxa. ¡Ritmo! Pare, proba, momentu honetan, pare. Adi epaineri, Lokotxalariak epaineri begira. Lehenengo vuelta, 5:50. Buah! Sobrado. Urdin ere bai, momentu honetan Probi eta Txino. Baita Troski ere bai. Primera vuelta en 5 minutos 50. Va muy a la par, momentos, hemos entrado ahora en la segunda de la serie. Primera vuelta, 6 minutos lleva. Y aún queda mucha prueba, No, yo he hecho 30 y pico y ura edan, eta ánimo. Aipatu bezala, lehen egin dute Lokotxak kaso, antes han recogido las mazorcas en el inicio de la prueba, ahora las están colocando en el sitio original y en la tercera serie habrá que volver a recoger. Jaso beharko dira berriz. Oso ona, Venga, va. Hauek badakizue herri kirolak garai bateko baserritako lanetatik ateratako gauzak eta hartotxoak jasotzen, ez nekoak hartzen eta kontrabandistain karrera sakuekin
Dale. Montones de trabajos de nuestros caseríos traídos a la plaza a modo modelo de deporte. Kontuz orain, bai! Kontuz orain, bale? Kontuz orain. Urdina Baiaitor Gaztesi hortxe, eta endika, tope-topera, oso polita doa froga, oso paren, hor Juli Erreleboak, Ibabu Hermadoa, baita Laitzere, eta Garazi. Ander, ten cuidado ahora que van a pasar. Público, guazen animatzera. Venga, Laitz! Hortxe, paiak, kontuz izkina, dejar el estadio de paso para los korrikalari. Oztopo hori gabe. Hortxe Baldi. Venga, Berango! Talde Urdinarekin, Berango Txuriarekin, eta Jon Abadino talde beltzaren sakularia momentu honetan. Oraintxe erreleboak Mikel Gaztesire emanen dio, eta Lugo badator atzetik, Mikelek martxa hartu duain, eta hortxe Goro. Venga, animo Goro. Hortxe. Venga, animo! Hirugarren erreleboa, tercer errelebo. Hortxe Mikelek Josebari emanen dio, martxa. Hortxe Joan. ¡A plaza! Venga, Joar! Ari epaiak, Zorrikalari zuri emartxan, baita Urdinarai, Venga, Marcelo! Hiruek pare, kontu zubideak. Bueno, los tres equipos muy a la pared, la segunda serie, todos en carrera, no se descuelga nadie, y pasaremos, cuando terminemos la segunda, la definitiva, la tercera. Hortxe aterako da. Gaurko aurtengo txapelduna. Venga, Odei, dale! Txapeldun moduan ari lehiatzen. Hortxe. 3 vueltas, sí. Alde beltzarekin, Mañe, momentu honetan Imanol Mañe. Lasterka eta Txuriarekin, Martxelo. Eta Odei talde Urdinarekin, epaiei begira. Ari gizoko epaiei begira. Fecha 30 y pico va a durar 16. Yo he hecho 23. Tiene que dar paso del detalle. Txuria, marcha. Venga, Javi! Eta beltzak timba batek. Hortxe, beltzak eban. Baloaz. Lega, hiru serie. Jarri gabenan zate, osea proiekta. Y aquí lo Txuri, aurretik, pizkot aurretik Txuriak. Venga, Berroqui, dale! Hortxe. Venga, Velas! ¡Es Geldi! Venga, ánimo. Segui. Sin parar. Segui. Hementxe Arpalian, hiru taldeak Arpalan, están en la segunda serie de corte. Oso ongi, hiruek, hori da. Arpan amosten, Txuriak pizko bat aurretik, pequeña ventaja para el equipo blanco, muy seguidos del talde beltza, Miren eta Iker, Zurren, Felix eta Usuaren atzetik. Eta hemen ere, Urdinak oso ongi dute. Lehenengo taldea Txuria. Adi epaileak,
Amabi minutu. Sartuko gara, Última serie definitiva. Txuriak aurretik. Venga, guazen animatzera, es la última serie. Guazen. Hortxe hasiere bai, azken bidara. Errekuperatu nahien. Hortxe. Venga, mentxe indica Asierri esaten ez duteko, le dice indica a Asier que apriete, que es la última, y que hay que apretar, ya no queda más. Hortxe, Paquito ere, tope, ritmoa. Hortxe, rekuperatu dugu. Bastante. Venga, Xuria, zombi. Llevan 13 clavados. Atentos a los jueces, a las jueces. Epaien egira, kirolariak. Xuria bukatzear. Badoak Ibauer. Hortxe. Txingekin, 25 kilo. Peso bakoitzean, 25 kilos. Cada una de las esnekis, de las lecheras, de las chingas. Venga, Berango, dale. Garai bateko esne eramate horretan. Hortxe June erreleboa eginda. Animo, Paquito! Erki Garazi bai. Erki Garazi. Hortxe endika erreleboan. Ez dutuko du endikak. Eta ez dutzen du, nola ez. Kontuz izkinetan, sakulariak, ojo berrodi. Hortxe. Hortxe, sakulari txuriek aurretik. Opa, bai. Baita Aitorre bai, venga Aitor, animo. Venga, dale, Berango, dale. Jon Berangoren atzetik, ostatu hain du, Ludo eta Jon, talka hain dute. Kontuz. Eta Mikeli emanen dio, eta eman. Hortxe Ludoa. Balea, sakutan, los tres equipos en saco. Zona. Plaza kartu du. Mikel Atzetik, tita, ¿Qué es esto? Y echado 30 y pico y llevan 14-35. Beltzak irugarren erreleboa, Joseba kartuko. Hortxe. Baita gora bai. 18-34. Sí, Paco ha hecho 19. Baita goro. Venga, Plaza. Hortxe Joseba. Eta Martxelo Badoa korrika. El talde Txuri aurretik. De momento por delante el talde Txuria. Ya veremos. Badago lan oraindik. Venga, Joar. Hor Joar, Badoa, ziztu bezala urdinekin. Dale. Queriendo recortar tiempo Joar a tope con el saco de 30 kilos. Tita. Venga, Martxelo Lasterka, baita Imanol Mañere, bai, talde bentzan. Venga, dale, Marcelo, dale, más. Hemen baduran Odei, bazen Odei animatzera, venga. Tratando de recortar distancias, Odei ha salido a toda la mecha. Martxelo Hortxe, Mani atzetiko zongi. Pasatu dio. Hortxe, Mani. Ez du etxinan. Azken biran, Kasurian Badoa, Zarrastrean, Gizaproban. Berrorik etxino, tita, Hortxe. Bai, Tantoni eta bai, tita. Dale, Odei. Hortxe bukatuko du, eta urrunak ere martxan. Bale, Zurria, ganilo jendita, Batera.
Miren eta Inger, Uxu eta Felix, arpalan. Momentu honetan, denbora, 17 minuto, 25 segundo. Abentzuen apustua. Lehenengo kortea, txuria. 17 minutos, 25 segundos a Pepezo. Veremos a ver. Felix. Lehenengo korte, beltza. Azten dira urdinak. Denbora, 17 berrogeita. Epaiak, ari, krono bukaerari, apusturako. Imanol, Irati, eta Marin, Adi. Felix eta Uxue luze, Iker eta... Oso parekatua, Mariduri, txuriai. Venga, beltza, dale, miren! 10, 11. Hemezortzi, 11 edo 10. Vale. Opa, talde osona! Irabazle! Han llevado los Spiders, lógicamente, pero yo para el directo 18, 10, 18, 11. Muy poco, primo, muy poco. Mesortzi, Amar, Amaika. Paquito, sensaciones. Declaraciones. Declaraciones post a postu. Nada que hacer. Nada que decir. Declaraciones post a postu. Victoria o bicho. Partido difícil. Bastante fácil, la verdad. Bastante. Me ha gustado. Chino, jubilado, reventado. La pata tiembla. ¿Cómo ha acabado? Declaraciones post a postu. Usue, irabazle. Bai. Bueno, proba bukatuta eta denborak ere bai, hortxe epaiak emandako denborak. Como habéis visto, el equipo vencedor de la erronka de este año ha sido el talde de camiseta blanca, txuriek irabazi dute eta denbora epaia oraintxe bertan eraman du. Declaraciones post partido. Sacarán la lista en la que saldrán las apuestas y veremos quién ha sido la vencedora o el vencedor de la apuesta. Apostuaren irabazlea. Zenean ikusteko. A ver, lekua, mesedez. Leku. ¿Quién ha acertado el tiempo exacto? ¿Dónde hueco? Para que vea la gente cómo se hace esto. Si uno se ha pasado un segundo, no vale. Por arriba no vale. El tiempo exacto. ¿Sabes? Seguido aquí con Uri. Se hace el tiempo, le va a invitar a... Bueno, chaval, lo va a tirar a dibujar, momentos. Vamos a asegurarnos bien. ¿Y el que hemos hecho más bajo?
Igual hemos hecho Urdinen alde. Ah, vale, sí, es verdad. Lehenengoa izan da, emezortzi amar, emezortzi amaika. Imanol? Txuriek emezortzi 0004. Imanol, denbora. Imanol, denbora izan da, emezortzi 00. Vale. Bueno, a ver, denbora oficial que ematen dizkiguten, a ver si nos dan los tiempos oficiales y veremos. Ya está hecho, ¿no? Bestetik eta bitartean, hemendik sagatu nahi dugu, publikoki, Etorri da. Nafarren aurkako prozesu judiziala. Espainiako itzuliaren boikot legitimoan parte hartzeagatik akusatuta Uno de izan Félix direnak. José. Talde irranetar baten parte Ahí, la chuleta, la chuleta, la chuleta. La chuleta. herritar euskaldunek parte hartu zuten eta Gaza pairatzen ari genozidioa salatu zuten. Desobedientzia zibilelako eskubidea baliatzen. Poliziaren aurrean desobedientzia zibilerako eskubidea baliatuz poliziaren aurrean deklarazioan uko egin diote. Eta horregatik atxilotuak izan daitezke. Pertsona horien artean auzoko bizilagun bat dago. Edozein momentuan atxilotua izan daitekena. Hemendik gure babesa adierazi nahi diogu. Orain argazki bat egingo dugu auzipetuekin eta herri palestinarekin gure elkartasuna erakusteko. Elkartasunaren kriminalizazioari stop. Jomi, declaraciones por partido. Tocaba el marrón, ya sabíamos que tocaba el marrón, pero espectáculo ha habido ahí, ¿eh? Sí, espectáculo ha habido un rato. Espectáculo ha habido por el saco. Qué buena, Serionak. Para que se vean los pesos falsos. A ver, argazkia parte hartu nahi duen jende guztia jarri daiteke, bai, todos los que os animéis a... ¿Vais a meteros la foto? Esta foto... Por favor, sigue grabando para meterme la foto. Está ahí como que sigue grabando.
Bueno, txalomero bat. Mentxe Quiroga. Ya vale. A ver, quiero que salga el ganador. ¿Dónde hago Ramoncho? Quiero que salga ya el ganador, tío. Tío, cuando salga el ganador, corto. Bueno, a ver, apostua. A ver, dagoaz, mesedez, publikoa pizka bat atzera, un poquito hacia atrás, vamos a dar ya la vencedora o vencedor txapelduna, nor izango den, aurtengo 9. erronkaren txapelduna. Vaya caldera. La remontada de última hora para quedar segundos también. Pues que la de medio era mucha chuña, Da erosten. Bai. Atera XL bat. Bueno, esan berari. Esan nereari. Baina, ¿la va a probar o no? Pues, amamos euro. Amamos, ¿ez? Da. A ver, mesedez, públicoa, atzera pizka bat, mesedez. Vamos a dejar un poco de sitio para el podium. Volveremos a llamar a los kirolaris, mesedez. Talde txuria, urdina eta beltza, hasieran bezala hemen. Jarri hemen, mesedez. A ver, talde txuriak, hor, urren ez urren. A ver, txuriak, urdinak eta beltzak hemen. Hasieran bezala. Vale. Beltza, mesedez, talde beltza behar du lehenengoa. Oro? Beltzak hemen, lehengoak, urdinak, atzetik, Sí, claro. Porque luego se queda guardado. azkenekoak txuriak, erdira. Vale. A ver, mesedez pizkatatzera hemen, kuadrilla. Egin toki pizka bat atzera. Pizka bat. A ver, talde beltza, mesedez. Bueno, vamos a la clasificación de la prueba y al tiempo de la prueba. Ordua. Talde beltza, hirugarren sailkatua tercera. Tercer clasificado con un tiempo de 18 minutos 40 segundos. Hemezortzi. Talde beltza, txalomero bat, talde beltza beraino. Begira, talde beltza. Mira, gehiago aurretik gehiago, ez gartuko. Talde beltza, esan bezala, 18 minutos de 90 segundos, 18 minutos 40 segundos, el tercer clasificado. Bigarren sailkatua, 18 minutos, 90 segundos por diferencia, 2 segundos menos, talde Urdina, bigarren aurrera talde txalomero bat. Hortxe. Vale, eta orain, aurtengo 9. erronkaren txapeldunak
campeones de la bederatzigarren erronka, con un tiempo de 18 minutos 0 segundos, talde Zuria aurrera, txalo bero bat. Agurtu, aurretik agurtu kirolariak, eta podium erdira. 18 minuto 0 segundo. Hortxe kirolariak agurtu, saludo entre los equipos participantes. Bueno, erran bezala, hementxe dauzkagu, tenemos a los tres equipos. Talde vencedor, Txuriak, con un tiempo de 18 minutos 0 segundos. Eta aurtengo txapelduna talde Txuria, eta ganador o vencedora de la apuesta de este año, bederatzigarren erronka honen irabazlea apostua egin du 17 minuto eta 52 segundotan, hau da, azpitik gehien gerturatu dena, la que más se ha acercado al tiempo. Había alguien por encima más cerca, pero pasarse no vale. Eta da, Josebe! A ver, Josebe, non zauden, ikusi zaitugu lehen apostua egiten. Hortxe dator Josebe! Torri. Betxe Garazik emanen dio. 500 euroko saria, 500 euros, erakutsi Garazi, hementxe, Joseberentzat, aurtengo erronka, Zuria da Txekia, Zoriona Joseberentzat ere bai, hortxe, 500 euroko saria, 500 euros de premio para Josebe, eta eskerrak eman den hori, zuen laguntza batik, porque la erronka y la apuesta, con esto ayudáis al equipo de Herri Kirol, eta deno disfrutatzen dugu, eta besterik gabe, hurrengo urtean, 10garrena izango da, será la 10ª erronka, veremos a ver qué es lo que ideamos, eta hemen duzue, Herri Kirol txantreatik, 45 urtetan pasatu den jende eta kirolari pilo bat, txalobero bat denontzako. Ramontxo! Horrein sariak kirolarientzat, aurretik, Mari. Kirolarientzat. Jarri, Josebe, jarri. Hortxe, azken. Bueno, abesterik gabe, Zoriona. Gero kirolariei, Zoriona. Txantrako rinkion zopaminan atari bere berrogeita bostareko urteurrenaren gati, eta Zoriona txantreari. Agur! ¡Apa, José! Declaraciones. A ver,